Zdravím vás pri mojom novom videotutoriáli, ako si kreknúť Windows 7. Tvoríme si Google Chrome, link vám pridám do popisu. Proste to otvoríte, ja už to mám stiahnuté. Stiahnete si to. Rozbalíte to. Stlačíte na Windows 7 hardware. Áno. A proste stlačíte install. Potom, ja už to mám urobené, takže to nebudem na to stlačať. Stlačíte install, nainštaluje sa vám to. Ukážem vám, že to je platné, všetko funguje. Legálny Windows. Dobre, takže toto video je u konca. Ja sa s vami lúčim.